الفيديو ده في غاية الأهمية ويا ريت نشاركه. دي رسالة في غاية الأهمية لجميع المسلمين في أنحاء العالم اللي مفكرين إن أبناء الكيان المزعوم يعني لا يقهرون، إن هم أشداء. أنا عاوزكم تشوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا إن هم بيخافوا من مواجهة المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنا عاوزكم تشوفوا رجالة جيش الكيان المزعوم، استغفر الله، عايزكم تشوفوا شوية العيال وهم بيعيطوا وهم بينتحروا، وبعض الجنود أحرق نفسه علشان ما يواجهش الفلسطينيين، ما يواجهش هؤلاء الموحدون الذين يواجهونهم بأقل أنواع العدة والعتاد. فالإعلام الغير محايد بيحاول يصدر لنا دائما إن إحنا مهزومين وإن إحنا ما نقدرش، والأسطول مش عارف الكام واقف في البحر والجيش الذي يقهر، وتخاريف بيصدروها لنا علشان نفضل محبطين. لكن كل ده كلام فاضي حينما يقف المسلم بعقيدة النصر أو الشهادة أمامهم. لذلك يخافون منا أن نرجع ونتمسك بديننا وبعقيدتنا. أنا عاوزكم تشوفوا الفيديو اللي هسمعه لكم الآن، وجنود الاحتلال في الكنيسة بيعيطوا وبيبكوا، هم دول اللي هيحملوا السلاح. تعالوا نشوف أشباه الرجال وهم بيبكوا كالنساء من مواجهة الفلسطينيين. المشهد ده يا ريت كل المسلمين يشاهدوه علشان يعرفوا قوة هؤلاء، إن هم أضعف الناس وأقل الناس، لكن بيستقوا ببعض المعدات وببعض الدول. אני צריך לראות גם באזרחות אנשים נשרפים. למה? למה אני צריך לעשות את זה? למה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? טפלו בנו כבר. זעקת הלומי הקרב הגיעה היום לכנסת. 20 נפגעי נפש שמו קץ לחייהם בגלל שלא היה מענה והייתה הזנחה קשה של המשרד. לאחר מותו המצער של בר קלף שהצית את עצמו בשבוע שעבר ומת מפצעיו, ומותו של אור דוניו, גם הוא הלום קרב מוכר, התכנסה היום השדולה להלומי קרב בכנסת לדיון מיוחד באמצע הפגרה. אני אלון סער, הבן של רונן סער, הוא כבר חודש נמצא במצב של צמח. למה? כי הוא התאבד, ניסה להתאבד לפחות, בפעם ה-10, 11. יש שאלות שאני לא יכול לישון. אם אתם רוצים, יש לי פה סרטון של אבא שלי תולה את עצמו מול אגף השיקום כדי שיכירו בו. למה אני צריך לראות את זה? למה חייל בעזה שנמצא בפעילות צריך לקבל שיחות מאנשים שאומרים לו תפתח עכשיו את הפייסבוק, יש לייב, אבא שלך מתאבד? למה אני צריך לראות את זה? למה הם לא מקבלים טיפול? למה הם לא מקבלים טיפול? למה המשפחות לא מקבלות טיפול? למה אני צריך לסבול את זה? שמשרד הביטחון ייקח אחריות ולא ישאיר אותנו כלואים. אבל אם הוא משאיר אותנו כלואים, אז הנה, אני תליתי לבד. תלו אותך והכל ממשיך פה כרגיל. בקבוצות של הלומי הקרב יודעים לספר על עוד ועוד מקרים, על הלומי קרב שלא הצליחו להחזיק מעמד והתאבדו. العيال اللي بتعيط زي النساء ديت هم اللي في يوم من الأيام ممكن يقفوا أمامكم في الحرب، علشان ما تنخدعوش بالحرب النفسية اللي هم بيعملوها عليكم، إن هم لا يهزموا وإن هم وإلى آخره. والله الذي لا إله غيره فعل بهم في الأيام الماضية ما لم يكونوا يتوقعوه، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هم الآن في حالات نفسية سيئة للغاية. يكفي أن أكثر من نصف مليون يهودي صهيوني هربوا خارج هذا الكيان المحتل المزعوم. وصدق الله الذي قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لذلك اوعى تفقدوا الأمل، إياكم تفقدوا الأمل، إياكم يتخلل الشك إحباط إلى قلوبكم. هم عاوزينكم توصلوا لمرحلة الإحباط علشان ما تقدروش تعملوا في وجههم أي شيء أو تقفوا أمامهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يريحنا منه ومن شرهم. هؤلاء الذين يبكون كالنساء في يوم من الأيام هدموا مستشفى بكل ما فيها من أطفال، قتلوا الطفل وقتلوا الشاب والولد في حضن أبيه، وهم الآن يبكون كالنساء، لتعلموا أنهم أوهن من بيت العنكبوت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر فلسطين وأن يحرر المسجد الأقصى وأن ينتقم من هؤلاء اللصوص، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع ويوحد صفوف المسلمين وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.